Jedna od zastrašujućih stvari, makar nije stvarno toliko teška, je kako vrtiti hup iznad glave. Kad se malo spraksirate, to će izgledati ovako. A dok se ne spraksirate i dok vas je još strah da ne dobijete udarac u glavu, najjednostavniji način kako da zavrtite hup iznad glave je taj da ga stavite ispred sebe, dlanom ga primite od ispod, ne čvrsto, možete ga ovako lagano. Uvijek imajte malo prostora, nikad ga nemojte prečvrsto držati. Možete ga i samo zakačiti na prste. Sve što sad trebate napraviti je da se zavrtite s njim i lagano dižete ruku iznad glave. U jednom momentu stanete i pravite se da ste engleska kraljica i mašete svom puku. Mislim, to vam je onak najjednostavniji mogući opis onog što trebate raditi dlanom. Znači, da ponovimo. Hup je ispred vas, primite ga od ispod, zavrtite se u stranu koju god želite sad. Zavrtite ga, iznad glave. Ono što je bitno je da vam ruka ne ide dalje od glave. Znači, ako želite gledati hup, dignite pogled prema njemu. Nemojte si ruku rihtati tako da vidite šta vam hup radi. Iz dva razloga. Prvi je što će vam se početi mijenjati kut hupu, a drugi je što vam je puno veća šansa da se lupite u glavu kad je on ovdje, nego kad vam je skroz blizu glave. To možete provjeriti tako da stavite dlan na glavu i vrtite i ništa vam se neće desiti. Ovaj brži način, kad se malo ispraksirate u ovom sporijem, je da jednostavno primite hup dole, zamahnete ga oko glave, zavrtite. Naravno, ovu stvar probajte u oba dvije strane, zato što vrtiti hup iznad glave trebate i na jednu i na drugu stranu. Znači, primite ga od ispod, zavrtite kontra stranu od one koja vam je najlakša, zavrtite ga. Istu stvar radite i sa lijevom rukom ukoliko ste dešnjak ili sa desnom rukom ukoliko ste ljevak.